vladavinu prava, zaštitu vlasničkih prava, nezavisno sudstvo i ekonomske reforme koje će omogućiti ljudima da budu poduzetni i slobodni u vlastitoj državi. Da, i ulazak u Europsku uniju, ali ne na koljenima, kako ste rekli. Tako je. Vidite ovako, Hrvatska stranka prava se zalaže za sad barem protiv ulaska u Europsku uniju. Miroslav Tuđman također kaže može u Europsku uniju, ali ne na koljenima. Možemo li onda reći da se vaša stranka smjestila na desni dio ideološkog spektra? Da, pa recimo centar i desno, rekla bih, kad gledate zapravo za dobrobit svih građana Hrvatske, mislim da bi to bio centar. Za desno bi bilo što u biti reforme koje zapravo zahtijevamo su više reforme koje ne bi se reklo da su lijeve reforme jer se zalažemo za tržišnu ekonomiju. Ali recimo centar i desno centar, to bi bila naša izborna baza, ja bih rekla. Da, dakle, planirate oteti dio birača HDZ-u i SDP-u jer oni su također tu negdje oko centra. Da, tako bih rekla, da. I pozivam ljude da glasuju za nas. Imate neke procjene možda koliko biste mogli mandata osvojiti? Da, za sada nemamo procjena, imamo veliku podršku od velikog broja građana s kojima smo surađivali u Hrvatskoj. Imamo ipak 7 godina povijest postojanja gdje smo se borili zapravo da se stvari promijene u Hrvatskoj, a isto tako smo stvorili jednu mrežu suradnika i vrhunskih reformatora. Jedan od njih je Moris Mekti koji je gostovao u Opatiji ovih dana i bio s nama do petka, tjedan dana. On je proglašen ministrom promjene u reformi vlade Novog Zelanda gdje su napravili čudo od Novog Zelanda, pretvorili u jednu vrlo zatvorene socijalističke ekonomije u tržišnu ekonomiju koja je rasla sa nekih 7 do 10% godinama. Znači, imamo veliku broj ljudi, stručnih ljudi koji nas savjetuje, koji smo htjeli prepustiti zapravo vladama prije nas jer smo htjeli da one naprave nešto sa Hrvatskom. Međutim, imamo dobar broj stručnih ljudi s nama, imamo veliku podršku članova Europskog parlamenta iz Velike Britanije, zemalja Istočne Europe, čak i u regiji i veliki broj podrške unutar Hrvatske. Tako da računamo da ćemo još dobiti glasača. Da, evo spomenuli ste zastupnika u Europskom parlamentu. Činjenica je da su neki konzervativni britanski zastupnici u parlamentu nekoliko puta Hrvatskoj poručili imate članstvo u NATO paktu, šta će vam Europska unija. Podržavate li vi takav komentar i takvo stajalište? Da. Ja mislim da su oni možda pretpostavljam, poznavajući dobro... Britansku politiku. Tako je, poznavajući britansku politiku, mislim da je to više komentar koji je posvećen vladi nego građanima. Jer poznajući način njihovog djelovanja, a i s nama su surađivali, bili su evo sad u Opatiji na našem International Leaders Summitu, oni podržavaju ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Međutim, oni vjeruju u Europsku uniju kao ekonomsku uniju. A nikako ne političku. Ne političku. Da, to je činjenica. Znači, ne jednu uniju, znači sadašnja unija znači, sa direktivama, sa zakonima, sa ograničenjima, sa harmonizacijama, sa nekakvim centralnim pritiskom, kao što je bio Budimpešta, Beč, Beograd i sada Brisel. Znači da nam se nameću zakoni na koje mi uopće ne možemo utjecati, niti znamo koji će biti, niti kako će se naš život odvijati u budućnosti. Hoće li onda vaša predizborna retorika, dobro neću reći da će biti antievropska, ali će li bar biti malo euroskeptična? Mi imamo velike prijatelje u Europskom parlamentu i mi nismo skeptični prema Europi. Mi smo skeptični prema sadašnjem sporazumu. Ne bih rekla skeptični, nego neprihvatljivi. Mislim, zašto bi mi ustupili određene mogućnosti koje su pri nama nose dohodak. Znači, i naše komparativne prednosti. Tako, mi se u biti, ako bi potpisali ovakav sporazum sa Europskom unijom, mi se odričemo da kupujemo automobile sutra s našim vinom. Jer mi nećemo, mi to ne želimo. Zašto bi mi ćemo naći neki drugi način da kupujemo automobile. Mi se odričemo mogućnosti da stvaramo dohodak sa našim ribolovcima, sa našim morem koji možemo koristiti na način na koji mi želimo. Ako ga mi ne možemo koristiti ili ne želimo koristiti na naš način, mi ga možemo naplatiti drugome da ga koristi i koncesiju dati. Ali s ovim odricanjem mi čak i to ne možemo. Mi smo zapravo dali za badava. Rekli smo uzmite, samo da mi uđemo u Europsku uniju. Dobro. Hoćete li, ako pređete izborni prag, koalirati s nekim strankama, ćete biti samostalni u parlamentu? Mi ćemo koalirati s onim strankama koje budu za bezkompromisnu borbu protiv korupcije. To znači da se sva imovina svih onih koji su stekli na nelegalan način oduzme bezuvjetno i plati u riznicu. I onima koji budu
tražili nezavisno sudstvo, znači nikakav politički utjecaj na suce i na sudstvo, vladavinu prava, zaštitu vlasničkih prava, povrat imovine. Povrat imovine još nije dovršen od 96. godine. Da. Znači, oni koji budu htjeli imati jednu, znači hrvatske građane kao osnovno načelo, znači što je najbolje za hrvatske građane, s takvim ljudima. S SDP-om i HDZ-om nešto koalira, kažete da su oni vama isti, jel te? U ovom trenutku, na način kako postavljaju stvari, ja ne vidim mogućnosti. Ne vjerujem da bi oni prihvatili načela oduzimanja imovine koja je stečena na legalan način i postavljanje povrat vlasništva. Jer u biti tu imamo jedne i druge koji su na lokalnim vlastima zapravo nisu napravili posao. Nisu vratili vlasništvo prema zakonu. Trebali su vratiti i nisu to učinili. Tako da mislim da nisu principijelni. Da. Evo, na samom smo kraju razgovora. Samo još jedno pitanje. Izvijestili ste da je bilo pritisaka na vas i na Adriatic Institut još tamo 2009. godine nakon kritičkog članka o Ivi Sanaderu. Nazvala vas je Porezna uprava, tražila podatke o vašim donatorima i aktivnostima vaših članova. Je li to istina? Je. Dobro. Je li bilo još nekih pritisaka osim toga? Bilo je pritisaka, bilo je nekakvih čudnih pojava. Dobro. Sa telefonima. Moj telefon zove, moj drugi telefon, što je nemoguće. Mislim, bilo je nekakvih baš kažem, pojava koje nisu moguće amaterski napravljene. Znači, jesu li prestali ti pritisci bijegom Sanadera, njegovom ostavkom, ili su se nastavili? Bio je jedan pritisak takve vrste o kojem sam pričala, koji su stručnjaci prozvali da mora biti vrlo inteligentno izvedeni biti aktivnost koju ne može amater napraviti. Nego samo tajne službe. Recimo, da. To je bilo nakon odlaska Sanadera, ali recimo u zadnje vrijeme rekla bih da su se pritisci nešto smirili. Tako je. Eto, ja vam želim puno uspjeha u poslu i na čelu Adriatic Instituta za javnu politiku i na čelu nove stranke koju ste osnovali. Hvala vam lijepo što ste gostovali u našem studiju. Hvala vam lijepo, Dražene. Hvala vašim gledateljima. Da. Poštovani gledatelji, također hvala i vama. Pratili ste Aktualno. Naša gošća bila je Nataša Srdoš, predsjednica Adriatic Instituta za javnu politiku. Toliko u Aktualnome. Hvala vam i doviđenja.